Эймекан улуһун киинигер уус нерабөһөлегер страйкон хаачахтамы деп бетнестәхтирилтә 2-10 сылтан харбах туруктаах желерден нехиленнени көһөрү программа олоран 2 жени тутан үлага келер бите. Манна билигин да тутулете күргөмнәхтик бара турар. Сихили кадәр сюжетка көрүн. Былырын тутуллан бүтән үлага кирбит саңа жыйга олорор хаяттар сорак квартиралара тымнытын эһин олоктоох жалтага үңсүү сурук келер биттер. Онтон маныкытта саргыстая тутуллубут саңа жыйлар туруктара үшүгай. Стройкон хачактаммыт эпетнестахтырылта генеральный директора Иван Павлушкин белитеринен таржыттан кирер ититер тихиктерге уутун баттаган эмөлтөх. Ол чаагар олоктоох управляющая компания жааллары ылыныктаах. Бу 2014 жылғы туттар бутчилер бити Гагарина 15-16 кыра хитрилебетах тохтар баллар, участоктар. Олар бу уже август айында уже бартын устранайдык тахбыт. Белеген тутулла турар сүрбет өттүү квартиралар толору качылылар желерден бигдестере эдер специалисттерге ден анан тутулла турар. Бу жене атыржагайын теяк күннергер бүтөрөн туттарар буланнактар. Эхилги хылга бу сербитин аукцион булуктах, ол аукционга кетебит. Оны кайдак бутна алты жени үләгилдер тахбыт. Бу свая бурильные работы, нулевой цикл был уже табылынан барты чуди бардана. Уже алта объект свайтын төрек тахбыт. Быйылгы жылга булан быытынан 5 же үлага киректах. Тутулла турар объекттерга жени таңатчылар, крановщиктар, сварщиктар, онтон датан үлэттер опсая агонча ке тустус по бригадага араксан үлели хамсы сылжаллар. Сварочный түнен булланы 5 жыга 5 подъезд, 3 этаж, оны танага токтор, кирдештер. Хеп, оны 5 жыга бартылар. Оңлук такпыт. Билигини кежени бастыгонда кеш основного ылса жабыт. Чепчеге ыяннак темир элистерден таңылдан оңоллар желер сакабыт серигер жатайга аммага ортохаламага тутуллан тураллар. Ону теңе муама улуугар эмме маннык проекттар желере тутуулета бара турар. Артур Старостин, Саха телевидениета, Эмикан улуга.